Abusiama kwaba ediba attention TV so enseme koso e social media so na se month no so a ebi emfa waso tokromu ana meseme de besomo e attention TV so ba me ka se wadwane mo Facebook ayi wo YouTube attention TV odu ha subscribe comment and also share you do so share me e wo YouTube so a onso ko Facebook e ho so e attention TV chukwa obenya yen enso e wo e hono abusia you say weekend na a very big event and ma NPP amemo anyone a wojina as delegate members na ye kwato mo so aba e dey pair chairman general secretary and then the NPP women's hwan and then the bebre na we ba ko na edimo pa any general secretary me bo hwe na ye say John Boadu ana na we former general secretary and ma NPP amemo no na we at the table no adane pa dia na ndie hwan ene kodi ni nsem e general secretary abeto no ekọ ni na ebieje no Justin Kodra Frimpong ana say no ye NPP general secretary na we ana wona wote amanoni a one take part of voting ni mu bi ba ko any dada Fred abe ono so abe kire ne do na ono so abe kire mu denti a John Boadu edi elusu general secretary bra na delegation election no ekoso na no memene da fiada enkosia da ewo NPP ewo Accra Sports Stadium yenko nenkotia da friend embassy so mu yi party national executives na de yensa ka enente yensa ka e kire se results no de aba a wo bi ehun se the results ni sitie na John Boadu de na hia manfo papa na ebinum pese omuhu se John Boadu wa weni ana walusu na se de abeto dwa e kire se NPP amanyokuo omu delegate conference a wo mo ekoyeye no a wo muguso je no John Boadu walusu general secretary no NPP general secretary no wo mo atro atia no de yate no enti yensa ka e kire se Justin Kodua Frimpong ono na MPP fo aji no se oye MPP general secretary say na je sa asem a abeto edwa eno no Smith ete say mechia munyina baby a wo bia wa ba join me bia mechia na je sa asem a abeto edwa no misisu biem Justin Kodua Frimpong ono na MPP amanyokuo delegates be over 6,000 omukoto abano ono na omaji no say woye MPP say general secretary na ushema per percentage no wo calculate ya information and sa ka kire say ko be 43% ma John Boadu ba 42 ena omo makadidi di akire ene di aka ho. It's anyway, congratulations to you, Kodua Justin Kodua Frimpong. Ono na ebe MPP amanyokuo general secretary wa weni say. John Boadu wa ye adwuma ni biaye party for ni se kohome a ye da wase. Ene say Stephen Ayensu intim. Stephen intim. Wa pre chairmanship na cheye over 5 times. Ofi pre-MPP chairman na nyasam ketu o Stephen Tim. Debia wo contest, debia so na apashye no. Debia no walusu, wa mpaba. Hey, Stephen Tim free pre-MPP chairman na me yakora. Wa home o, wa ginema na ye friend se bibia no emre ewo ho. Inti ne mmera so say MPP amanyoko delegates over 6,000. Omokoto aba enra no omo ato aba no ama Stephen Ayensu intim se omra emeye MPP amanyokuo wo mo dwamt na ni chairman ehwehwemu kire se onya be 49% kura ha omo maka no Stephen Asamo aboaten asabi onya 16% ne omo makwa bankwa ye bo 28%. Professor Amia Kumfi 8% na afisa mekra 1%. Enti dia beto edwa eno no. Sisi ameka say MPP amanyokuo Stephen Ayensu intim. Ena antia yensa ka kire se delegacy no
agina tum se onna party na no enye party chairman ema NPP. Yasan ate se national organizer so Henry Nana Boache a ye friend Nana B. Ono na NPP for delegates no ekoto aba no yenya ne ntie se omode amano national organizer. Internet de abeto dwa Nana B esoso na womode national organizer no ede amano. Ete yensa aka biemu kire se youth organizer so delegates no koto aba no Ekwedi Salam Mustafa ho ono na onya 48% inti wono na obenya NPP amanyoko youth organizer national treasurer ono so nti yensa kan ye kire se wohwehwe ma Mary Porch Odro ena by count no percentage wise no yenya nti se wono na ye no na omagine se national treasurer. Saso ni yenya ntie se women organizer NPP amanyoko women organizer namu edin pa so be ne den aba kama ama Kate Jamfua ono so according to source 70% ono mum na NPP delegates no ayinu se onye women's organizer nesa dia beto edwa Nasara so yenya ntie se Abdul Aziz Haruna Fata ono na Nazara for no. Enti we ni omo a NPP for delegates over 6,000 ekoto aba no mpanifu a womo agigi omo se omo na NPP ano eno no adafonum na abatu ono na ebe hyase no NDC for ba hobi ebe ta womo chi beta ndi NPP for achi na propaganda bi omo hyase ye omo si omo tuetue sikama delegates womo di delegates akoshe ba bi tuetue sikama omo ye be se buza se NDC for mo kasa ansem no mo evidence we chese omsi hai na wasenka program ni hyase hyase 9am omohwe ye na akwahye 10 de be ye 12 kra no na omo hyase nti binma fa binma kwahye ba bi ye de yenim ye nti bibia asa ndezamunim sa manfo tuetu yesika mo mehu evidence no wo he but as it stands now no de na manfo wo interest ewom MPP amanyoko general secretary no na the entire man for interest wom na chairman de no ene se MPP be break 8 2024 about one ejina sa executives ya wo mo ayi omu na wo hwe ma problems aye ba MPP mu nyina no problems be break constituencies ahodo be break problems bom yen hwe every MPP court delegate conference MPP chairman war various areas ekabo mu se omo nyina support John Boadu which ushema nyane kwan so no eni se mu declare baby amowo because e was some mu independent se mu declare mo stand se mu nyina mo John Boadu hoi na kodua kwa wini mu be de ne kodua aye adwuma eno na ya na identity mu ba party mu no yesra mo monka mom irrespective where your election time mo yidi mo yiawie mo forget about problems bia na mo unite na mo ma party ni nkudim 2024 sese amene mo kasai MPP amanyokuo John Boadu sese wahu de ntia wulusu ye no ene wahu bom amanfo na egu anim as picture bia mahu o hwe se de na John Boadu siti wo pa na se na ni na kumbo se ni wadawu na onhye mpaboa not na amanfo atwa no mo de sere no that's a areho ni nyina no fom so no bebre firi wa party kakraka ti sei na we general secretary eye wasende se butu anamonjie na o ma party ni ti me boa dinkunim e wo parliament hwede e koso parliament sei NDC amanyokuo ade papa bia na na de ba kwato parliament bia na o ma bagu de bentia ma anya madwuma ye MPP ntimi awe na elections no antimi anya majority ewo parliament enti ade papa bia na na de beko bia na o ma bagu ni nyina na ye adwuma John Boadu wanye ni ye because there are instances constituencies be problems wo ho
abusia ha ana na mede dwumede ni na ebesi ayema Justin Kudua Frimpon ni tiri nkwa say oye general secretary e de ema NPP amemu no e da se ema bonhwe